We parat kapong eri gevi episode. Kiri sopan Mamarita ko pasiapan ni Wifagasefan. Nor para area kerei at sepure pasapuero at chichifagan mekeo kapasen ko. Kiri so pasiapan torok sefen norati program iterapan Atekiata Sises. Sia iterapageri kapas Atekiata Sises pusawateng Kraist ia pachurch ia papan fakun usara. Ia Atekiata norats kekefagan esaparabas sapui bisefen nye Sises Atekiata. Ngai upaka fakupatiro upa feiro war pui atsekiteng soreng meiri siris fakupan ni Filipin. Ian me pa fifikits norats life ike arts Bible study wa Facebook ike for one YouTube arts kapong ngerikebi yarwaran nabuya berika saipan kuam chuk tinian merota ike for Paraguay etiugeri berika arts kapong nosufen mebenin noriterat sabo Sises iwe raranip ike depoganim ngoru sipu boka pacek mut ngeri usara sipu eniari nuchewe wokisin kichmi kase ser non ache nesen amak nor puken so sapure kon meru wokisin irik be ru so sabun egon meru wokisin irik meru nuchewe wokisin apasa ngerupuen Atekiata upe ato arabas meirisin ngeribusin nupuen Atekiata upe ato arabas ngeribusin ira para charian ira para fakun mochen po Sises church norats kekefagan ike norats serfagan eke Bible study lessons sia fakunarian pura buite nye epue waten blessing ike feyet nyeri even me evakit iwe iteraperati neserin igerei Mamarita non Kraist Mamarita non Kraist memerasi botoro yati neseri wakatsa pamochen aipe wau kabarafata nefirat ngeri ian sore ke sefakupan ni Filipin ike apuren mi watcher ko porori electronic copy ratski nesen mi to ko pue commentar wanu chara video ike ke fitike cho Facebook commentar wara chara Facebook ike ke fitike cho YouTube pan makngeri ke cho na comment section one YouTube Seferiti iteraperati neserikirei Mamarita non Kraist. Kabet sibo ferri posibo Mamarita non Kraist. Narawi si akeu suran Sises ni wisefan. Esisin neran Sises ni wisefan bebeta bofis aturan Christ we ni wisefan ke characteristics for Jesus is coming. Soon return sabuto warrior. Ceceberi pura merucia at sire non nawun me wokutukutun e fan so Sises separe uriti ferufan pun siatis kaferiri ge setan meitoria pue impersonatiri ge meitoria ara pue ara para pagiri puri Sises iwe puri cek akan niga puru mokutukutu Sises kewebe ite nge Sises ngari wisefen nge meyot sipue ceceberi pue bio records methods sia neari ben na piper poseta ara setori ara pue impersonate ge setori pe ferri ara pue ite ifa asora ke tiko to bugi puri Sises ngari usefe nampai setori ara pa barawata arabas seribero he cannot give life to people tseberi po piper ara ge rupo Sises awar e por keur mi vero non Christ rabue marasefe ruan paipere para rage Kraist puar ngebeirisin arabas rebokurai meirisin arabas rebokurai rigatin paipere para pasagar pun Kraist awar riwe eko arabas mi tu pun
ngair mi barau iris repo kesiwin repo sun mutirin en merupen mas me kesiwin irisir seri ewe iris mi togori bero ngeri ewe iris esetogori bero ruerun so pasineri pura rekko arabas mitipis repo suri kewe achau gekko pokuo feriten resetogori repo ute mwen mesen Kraist ike resetogori repo negari Kraist pun saraberen Kraist ni wisefen iwebe efe yengau gerir ots mettots mi fakupachakung gerir they cannot stand the presence of Jesus iwe rabo su gerabo su seri mwen mesen Christ rabo su rekawachau rabo kerng rekawachau geturuti wo baki vra seri erawe aparen sipo so puri yora botogori ugeri ke udageri iwe cheberi fiti me botchamong ke mettots kisi uba kelfagan last time nge ike put ke miss out one last week ike ato last listen si kelfagan en mi to ko po pas scroll down warache Facebook page ka kura ike en mi to ko po ta warasara YouTube channel itan pui episode radio mo war YouTube we kera ka to kura me ya ato e nesen Fredan Christ ni wisefen again Sises o ro ni wisefen. All right, well, I am so excited. Wame papa para stage for severi gerei. Si puede yatek momoratsi botorgi parachi nesen ren igerei. Sabas kot mi raparap non nek sa kiriso sa pan marai tu kram ubets betok. Ko sebose ko sabuera be e feyetsu even me verem. Fangun mi fera po no rem. Ko sebose marai kot ka boe. Pare peti game seri e wachari fitiar. Ko sebose ko kabas ngeri par kabas ngeri no warabas parwisen. Ko po church me sinnero arabas raporogor kabas esa poe esa me fi nge po online ya chi yatek me tigor ngor non marabare rite Sises sa yatek ko busaras tibis amen na wa meru chi ara se bogati tigor no yatek ite itana che popitarias nesen pun kote po wisere morikich non ats ke fogra kabas esa ngang ira wo ke ga bu chawisen udege chawisen pueri risi awo idege sa pai kabas sa par kitsi po church po Kraist po church iwe ekot pa metot nga wakan mochen apa sabo maratsi po pute ikabu kafi fitigi seri ne pute ras chechi fagot to rigerei nga kame me fi poran kot agang no marawo ikabu para po kurok true atski listen we wakan patikar ngoru ap ko buka para respond ngerian kot ke ferito ika para ifan mut ngeri Christ ara po ne veri barong ika po mi watcher at sapo era pan me chi fagan murirat ke Bible study iwe reach out ngeri kits warache Facebook page message ngeri kits para ngeri kits metara ke watcher si oban chi fagar wo iwe kerai si ke usun Mamarita non-Christ. Mamarita non-Christ. Meten mi watcher kapoe marita non-of soden. Me your fan soden mi kariki ike en mi fen fengi roike en mi fen mamari roike. Ike en mi chak chiwen ever sebi read non soden kasawo be fige en mi fen mamari no. Iwe men non ate neseri gerei si bu bas satu ribe ene ari doch pipen pues si pue kurabe kapasen ko te bu si para rikits ren meten mega si pu ferri at si pu be mer non rat sori iwe ko sobuchen nga bu katti gor ngoruk pon ari si nora bu yatek ike par yatek ferdi at si pu emori nesenge ko te pu si kapas ngeri be mer kits iwe ie eu chear kapasisi gerei. I fausun e me meri non marawa souding.
med Kraist uga Sises mi wachen pwe kobo me mer ron or absode. Iwe oruwe pidor sa buru riget wagi siragon me waru. Ye wet piper af van dager gits. Nge obuchek me meride non at sabon me chara bara Jesus Christ. Iwe buch me sirena. Nge obuchek me merde noran non en at sabon me chara bara Jesus Christ. Iwe buch me sirena. Ie panig ikerei torri ve finatsek. Amen. So ewer Sises me wachen at sipo me merde norat suri. Sises ese wachen isi puchaka ko wachi kiwiya saron nobie. Ameruchea at sipo bat dongeri pon expressiri ke färdig den Kraist mi wachen ngesi po me merdo. May boro re wakisina paipen ye God mi waches sipo pon overcome atskewa weaknesses. Atskewa abagabang. God mi tiberi atsipo overcome atskewa weaknesses atskewa abagabang. Esa pwe excuse ikage sipo rago God en misiri puri rara abagabang. God en misiri puri yen eweri po ekingag. Nge ikabu sa furry yesore kesiwin. It's a substitute apagawe nge a decision a choice. Firate. Where when you come to a point where in life you have to make a choice. Ikabu kapachiwa sabuero me furry ewe lifestyle en miority. Ike kapafirate abkawe get out of the lifestyle, get right with God. Get out from the lifestyle, get right with God. Cheveri God, ipopun pachakun medicine, God mitoring ngoruk of pachakun. Abko patagorok kufati amna apagabon. Amna apagabon. Iwe not by ben, Sises God mi wachen. Pasipo overcomers. Sipochon okufati ekkewe ni puakinga no marawats. Pupukiten Sises aron operates. Cheveri firipai sapurruari wakisira gomeriget. I can do all things through Christ Jesus who gives me strength. Watogori metats medicine. Pukiten Christ Jesus. Ewe charwi sengeri ay pachakun. Mariti God. Iwe seri ki huewe sasiri. Sises mi wachen yen megang. Sipo me meriro non arts soring ikeve meride non Christ. Iwe thoughts eopugien iprusapurrueri wakisira moru epachakkurageri gits resipo me meride non iwe thoughts chin naro cherin god. Sipo merde non ewe cherin god. Ngei fausurat sipo agi eichen. I fausurat sipo dogori agi eichen. I prusapurrueri wakisira moru re. Ye binne sipo arap ngeri en kotowe nerien mod fan epirikuts. Ya siakura uwebus meye ikiran sipo agi tong okura uwebus pues sipo bari sigits non fan zone at apagabang. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, wabet wariti God. Wakisira resibo fakun arap ngeri God. Arap ngeri en God or erien mod fan epirikuts. Ya siakura uwebus meye ikiran sipo agi tong agi chen okura uwebus. Pwe bari sigits non fan zone at osupang ikapagabang. Sipo pan niwiriti at arap ngeri God mi wewe geri at stay connected ngeri God. We your example sa karoro de firas naro week. Sipo kat separat sebasa feri.
Ikapun mayor seibom ekkebi karkukun. Agei blakkuraron or rafifi iwe era seibe apu tebe kun aor marabaran aor nabotan. Ka disconnectiri o seibe serio fifi akoura ese tiwen or ibaran ese patsiwer or nabotar pura ese tiwen mara ewe seibe. Iwe pari rau sutse kret kiit soring. Ikapun sia arab ngeri god iwe sia atogori atseopan agi ewe barabarin god mewe pechekun me arin niseri god. But if you are disconnected from God, iwe kesetogori am kopagi am pechekun oram marawen god. Irau sutsuk parratsi potogori agi e ube me itcherin god. Rerats arab ngeri god. Rerats arab ngeri god. Ewer meidi sikit sia no färre we cherin god. Sia no färre we cherin god. God inga Kraist avera färre tats. O ewe cherin god ato rigits medicine. The grace of God ato rigits medicine ewer. Ngesi bu patsa chiberi bun. Ewe so sabure ewe sitiu arre ka bu arre tam tibis medicine ngeri god. I ewe ribet mi bug. Ewe obu saram tibis o ewe ban arisuk norap kori banking al medicine. Iwe mi orra condition ren igapo sia buara tats tibis ngeri god. Iwe god ewe obu sarats tibis medicine. Anyways, niwis färdig tio ki atsibotogori age 8 iwe rera atsibu arap iga connected ngeri god. Iwe yesi potoro ge ren ewe tats arap ngeri god. Arap ngeri god. Ifau suratsibu arap ngeri god. God irari ren kiits ye ferufan. Ifau suratsibu arap ngeri god. A very practical question, eh? Ifau sun ai upe arap ngeri god. Nge god sisidogori atsibokura. Iwe ngai putugarsi pue pasu giroch paipen ngeri ewi Peter saburru wagisi ru geri uriget. Ewi Peter saburru wagisi ru geri uriget. Erre au posu tsuk ekewe morugon mi upufe. Fan so medicine obu fakkun monneiti ewe cherun op mi wewe geri kapasen god. Esap no fitting eriot. Peren ebi un obu Mamarita okura barang. Amen. Kosobochen paniwiriti agirom na pen pin that's just tarapwe pan maketi ruchke wogisit puro potogari pan pusisugi noch paipen para neari seri. Padasi potogori sisiri Kraist inga sisiri god. Padasi potogori ike fosrat si potogori arap ngeri god. Ewi Peter saburu iwe rigitsing esipo surekots morugon mi ibufe. Fanso medisi dara sibu fakun monneiti ewe cherun ob. Ewe cherun ob arabi wewe geri ewe kapasen god. Ewe kapasen god esa boror meten no fit ngeri. Era punu pun sia un. Iwe sipwe Mamarita okurabarang. Meten miketchiri beti paiberere. Aren eupe Mamarita. Aren am kopo Mamarita. Ren ats ekkenneari mesisirei kapasen god. Ekkenneari mesirei kapasen god. God irari eran nomne. Eo rati rato gun mi fe frufan. Wagun mi fe repo wisen osukun nakits medicine. Ngegun mi fen iwe eparichike tirikitske osukun nakits noren god e kapas. Checheberi ewa paipen ira en sabats god kapas. Warupasia enneari ewa kapasen god ewa paipen awewe geri atsia rogorong meusering ngeri en god kapas ngerikits. Warupasia rogorong mesirei en god kapas ngerikits. Sia puputebe ikkiseis en god kapas non marawats non netibats. Sia puputebe sirei mocherin god ngerikits netibats marawats puputebe kesiwin ngeri
me furry neti bere wasawon. Furry aron e wasawon. Iwe beikira ia as arap ngeri kota poputebe fifisiro. Pokiten sia sisirei en kot kapas. Pokite sia fakun poputebe esinna mögugun kot ngerigits. Wis marawacha poputebe transform ike kesi wurirogeri met ewe kota apasagerigits. Me sipokatsaga wewe rien marawats moa ferufan. At togi irats mesabats e poete rerats ennea sotisi ar kapasiga reur ngerigits. Iwe tietium me at neighbor charwuri arum. Iwe ida robarkura awanea sotisirum mesabum ren of furry aron irom me sebum geirats mesabats. Iwe bariraus suchuk marawats mwen mesen kod gageri kod. At soureng epo battogori pero ikia battogori verri roban. Ren parache porwete aron kod. At furry en kod kabas. Iwe ibinne Peter rigits ye sipo usuraben morgon me monneiti ewe cherun o. Sipo usurko morgon me monneiti ewe kapasen kod. Iwe era noratsia moge ike ukun ewe kapasen kod. Iwe siato wori memmerden non okurabaran. Usura maknar ko tarbo bipin ebi wapusin neri puewa sawon a kirikirats. Taste and see that the Lord is good. Amen. Mariti God. Iwe esapirache eu araratsi memmerda. That's one of them. Ira euberi yesap ira urusan. Sipupat torogi atseopan sinneriga parkifar kira kots betta. Siwe nampai warate list sipu sirei ewa kapasen kot sipu fakkun monneiti at sipu porwete me rogorong ewa kapasen kot. Iwe mi boror rabet tots mergurei mi borot sea at sipu furry arabotogori meriro at maraw soding. Oruwet teserori kasapun eu wagisin urigat. Oruwet teserori kasapun eu wagisin urigat. Erre abi pikara abi wafaku kiriso geri got fare segesegebi. Fanso medicine. Apun ngeri gempo I prefer ye pogeten abi rikuruk. Afakun fifitte o abi chenne firebi afakun nabarat. Mariti got. Nukuruk me tong ne firats. At nukuruk non god me at tong fagen ne firats. Kiwet epoban arisigits ren at sipoban memmerron orat soling. Afakuruchea poats nukuruk non god epoe memmerro. Fakuruchea poats nukuruk non god epoe memmerro is not to stay the same. Ace buruguruk one god epofakun saposaporo. Negeri parosir Petrus nuburato seriewe motai ke warewe wasaresike. Puepo feder warewe korik. Mesan mi cakafata was Sises. Mesan mi afata was Sises mi paranea sotis ngeri en Kraist ewe fos ngeri pure perfecto. Nge naro cak fanson Petrus an negeri ekkewe no. Akura watere keora par peperewe esepoen. Iwe rapo butebe kokoti. Apo butebe kokoti. Met popun sireu illustration ke story. Popokiten negeri Petrus Ewin aro apo butebe feder wakorik meifen ifa mei erisian anukuruk no Kraist mei
demonstrated out of a burguruk non-Christ. Ngen naro fanson mesara negerik wosukosuki gekkewe efeyenga. Iwa burguruk non-Christ apo putave kisi-kisira. Iwa naro fanson a kisi-kisira burguruk Christ apo putave kokoti. At nukurik ammerutsi ageribe merrorats marawa souding. Ikage esepechukurat nukurik non-Christ. Iwa souding esepatogori epe merriro. Avoid to be clear. Mete paipera pasagirikits. Ike poyats nukuruk esap pachakun one Christ again non Christ. Iwat soaring esepatori be merro. Eira potam merutsi atsi po afata besats po Sises. Ngesi sap afata besats one. Ekewe watatun urikuts. Ekewe watatun urikuts pun. Ekewe watatun urikuts irabet ekan pare seri baat sipufen apokapong norat soaring. At siputipu warawar. Ngiga busibu cek dan negeri Sises iwe irabete potogori arisi at nukuri gara bocek wakatero gara poe memmeriro. Ara poe meriro. Iwe ruan paipere bara rege at chen nefirat. At tong fagen nefirat soaring. Epupon fisike epuporuete epur. Amer wigris eri wiche fere bover. Ike buresjor agak fagen meti befagen. Esetogori ben meriro parawe fabiri. Ike burese paror tong fagen non. Esetogori berre wiche fen ike sor tong fagen non. Kesepatogori ben meriro non opsoring non nefirong eri Kraist. Ike pun tong feri den god. Eseparor. Ike pun kesetogori mefie wattogen god ngoruk. Kesepatogori kuber reciprocate diri ewettong en god. Ammeruchea arepo orretse wattogen god. Pure wattogen god irabete wetogori par arisigits atsipo be merra norats nukuruk non god. Ike epirukuruk non god. All right, iwe seo posaporo. Me baruchea are baro rets. Kreatsipo merra opan ua norat souding. Sipue enneari ike butigar ko bosukiro pipen ngeri so saburegon meribu wakisi rueri. Son saburegon meribu wakisin rueri. Obusar tipis ngai wakan ceka para ferare ye for pokiten e orchon kusabura wa ferare ye for nge uche ekiswo mirare chakak. All right. Met mi baruchia epu baro rets reratsi we mer igaua. So saburegon meribu gisi rueri. Ere oboe non nom noi. Ngang uboe non nom non en. Usire fats pariri ren wine esap togeri pusirua. Igesap non nom narawe i ren wine. Yosu porevi ose togeri pusirua are osap non nom noi. Airugui ye osere nambai ochea eporrets arabas poiat souding epotogori mer. Sises e rege ike poro waron nom non ngang waron nom non en iwe kategori ko poe mer ke kategori ko poe ua. Usun efforts paren irer wine. Ike pun esap fofot non ewire yositogori ua. Nge ike pun fofot non popun irer wine. Iwa togori an epupon ua. Iwa pari usut. Ike pun kits mi fofot non Christ. Iwe sipotogori mer sipotogori ua. Nge ike pun sise iwe paipere rege American Christ sise tufitsin eots metats. Iwe ira pota Amerikuchea erikuebo fero sise rarampai ots metats en mega kits min need. Iwe
Sises Kraist non marawats kiewin. Ike si potogori waro Kraist non marawats. Ofang marawats ngeri Kraist pun eporeberi. Iwe si potogori mer noratsura. Ngi gabu saacak nikitati Kraist ike sise waro gapa neberem non marawats. Iwe sise togori si pefingiro. Chebe thoughts me thoughts me uchea. Hai de gubi uchea chibuban aparosa ye. Merom waka pasiri och afarafan ke eba chara farafare rage kits me sin sam siam mer papaiti me watchen po Sises e poe ats John abaran. Siam mer papa siam mer mochen po Sises e po ats chara abaran. Ikabet. Airuku peruan merrom ko poe rage ewer itawu yera sap mochen pur Sises e po ats chara abaran. Ikabet ngang wari si ngang mi watchen po Kraist e po ai John abaran. Sapo-saponon me te are chara farafan parau sa pasa erage. Nye kich me disin sise watchen po Kraist e po at sabon. Sia watchen po Kraist e po at chara barai. Nye sise watchen nye kich me disin sise watchen po Kraist e po at sabon. Iwi waka sarri kis farafara puru sikor wewe iti gebet wewen. Ei iti kapas. Iwe muriru sinneri. Wa sinneri. Poe ara farafara ga pasage. You want Jesus to be your savior. As Jesus was safe firuk seri optibis. Abara walk seri optibis ika seri bero. Ngap ko but ngari Kraist ara poe saworun me soude verebe na marawum. We napigeri ki charabasi we si sewoche. Si awoche si pagi ekyo feyetsun Kraist. Ewe wetsun God. Nye si sewochen and si se po soude verebe na marawats. Kich mi chak mochen kobochen nukwan atskewe. Making Jesus our Savior, but not our Lord. Maypun. Chamma karabas rabochen. Nge Sises se po archara barak. Nge rese boche Sises se po arsabon. Nupurare o chara fara wa eri. Eiti kabas we bekera wa wewe iti. Oh. Iwe irar sure. Iwe beipun. Kich meiri si fokum moche si po gasara rere o cherin god. Kich meiri si fokum mochen pun si poe agi feyet chure o cherin god. Nge esap kich meiri si pochen po Sises se po sore vereben non marawats. Ye yachi o supang. Ye yachi o supang rabasi we irapota si sebe merira norat sore. Pokite si yachi kobochen nukwan mocheri tipachkewe. Sa woche Sises se po busarats tipisa kiri sore Sises se we ai reapiges veritas nge kich misek chiwer kobochen nukwan atskewe tipis. Sise woche se po ngeri Kraist e poreberi. Nge ike apu siri kitarai. Ike apu si fakore perikuriku non Kraist. Me but ngeri e po savorur po non marawats. Iwe si potogori be merira non atsoureng. May your marriage year po struggle with pu, snaf, supa, atek, ngurugun, koput, sakobat. Nge eubeu atskara ni poekingag. Kich mi tori fangeri Kraist. We gapun si po ngeri Kraist. We Sises me tori po kesi wiri barawats. We make it aya potogori barari suk. We on marawas soureng. Epo patogori kesi win. Epo patogori etsura. Epo togori panon merno. Me tu fits po Kraist epo togori ibu seri kich. Me togori ibu seri ei.
Rob sapuruaru wekisiririk meribu. Met epotogri ewu kitserian Kraist wetchen. Ifausun osuk. Arweires, riefu, etik, osupang, feyengau, ikabera epotogri ewu rikits. Wekisiririk maru geririk met tiware. Puruafak kunu kupue, esafakuror met tots mitogori, ewu kitseri ewetcherin god. Esap mero arre barak, esap tsonneng arre kuaru rochapak. Esap met totsuri gerei arre bet totsun murin arre ots maravan. Esap parekio bet totsu pekite arre kio bet totsu pekiti. Esap fakun or ots neid furri arkio beirisin. Epotogari ewu fesenni kitserian god ewetchen. Mitorikis non Kraist Sises hatsavon. Amen, Mamarita god. Ma vet gersen, örkurukun togatse veren god, En god toge kits medicin, rese watchen, igase togeri wutngeri osmet tatse boy, ewu kits, seri, watchen non Kraist Sises. Esioros metats, epotogori ewu kits seri ottogen god. Fetchomong, sibwe, ni boakingal. Fetchomok si bori boakingal, ngesi weiti, punnoratske ori boakingal, god afen arrap ngerikits. God afen arrap ngerikits, norakku afan soon, siari boakingal. Siputsegeri eu awewe. Ebe no morugon ekeren kekke arbe fefeten. No boborugora fete reu turro. Met kabo ferngeri ro arwa turro kopore oputinga koporawata. Airuku up merre sapu yusu kits samme. Nupusaka kura nutski ora turro. Sabu sipo arisar de poete make sure that they are all right. Katori gara se feyenga muriru sapa mut ngerir arbo kuro ngasakari ruet tuburach. Yusur kot ngerigits nubuen akakurage our marriage turroi kapokapon. Iwe kot awo cengye parisikits atsibo uida se fen posipotogori tu fici par fetan no se fen. Ngebet mei tu fic atsibo pusin ewu kichiro seri Kraist. Mei tu fic kopo pusin ewuruk seri Kraist. Ekisiro si ikekisiro awe si apa sa mei tu fic eri cherin Kraist epotogori ewu seri kits. We sakura Bible rao. Ngekits mei tu fic atsibo pusin ewu kichiro seri ewa cherin Kraist ige seri god. Peruan ewer. Mei tu fic. Sosa punagon meribu kisiroru apa sa. Yun esap non nomnoi. Epo koturong usuna fatsparen irer wine. O epo pasero. Ekki sakur paran reboe yoifegen o koturong non ekki parapo karra. Sises ese woche repoe iwuro serigits. Ese wochen pue epo arabo chapout maniro. Nge Sises ese dogre repoe owe suk ese dogre repoe owe siye. Ats sipo firate ats mochen siporon nokren. Pun kodang ngerigits ats pugut firate. Ats sipo pusit firi ike yön epoe saworun me soda berebe no marawats. Ewa cherin Kraist meise ketigits faso medicine. Nge atak pusit sorap ikepun ngang ikepuren sisap arabota. Ewer Kraist ese wochen. Nge ateridam peren mocherum. Ren mocheri. Ren nukum macerneti bats. Ewa togen god ese dovori su serigits. Nge pusin en megang. Siapu si firate atsipue ibu seri ikesu seri god.
iwe sibue pa sabusapora sa ponon ati nisen meyers medis kitsi obusi sineri pun American Kraist iwe kitsi mi apakapa American Kraist medis kitsi mi apakapa pai bera pasa non mati sapun roboru wagisi fake me era obama masa oikiote prosap turdi nasasat ewa gura pora nge ewa futuk a apakapang obama masa oikiote pue osap turdi nasasat ewa gun a wacher pora nge ewa futuk a apakapang mamasa oikiote prosap turun nasasat iwe a para pasage ewa spirit mi wachen Jabi pachakut nge kids as flesh we kids mi apakapa American Christ sisa fakutu vichin och metats esi oros metats en megak si pachakunon ikapu si ibu seri Christ iwe nagari epuken orwe kororit sabura gon meru kisi tiu ngeri egon useri ngeri beti pai bererikits kren at sibuan me merro norat sore regia perweri ei ubeuts anaf ngoruk purei maraban afakun urusachira norom apakapang yibin nei wafaku papa norai eging warei apakapang pue ewe marabaren Christ epe tuburui yibin ne apa norai apakapang norai kuratururu fas norai wigres norai rinni pon norai riefu feriten Christ pun nubuan uwa apakapang ngang uwa pasakun ngai pucakpan epacakura ngeri gitspui busauring non ekkera fasoun ka mefige ka nisiba ebera fitto uwa ariri goru ka rochanga goru ka bire bo fiu goru ngeka kaireri ge pui ngai wari pui wari weituk non era fanson ka kerenge ka apangabang inge ka kuf nge pai bere nge fen era fanson ka apangabang nge feridara fanson ka win pun norap kuratu rufas merini feriden Christ me wires nge pai bere nge fen norara fanson en ka win Christ a win noren mavet mariti god fakkur mariti god ike ekaror satu na marawum ceceberi Sises ai sapon wafir fangor marawi usap ciopan niwiriti ai ke barawat tipis Sises wafir fangor marawi upuren ne aso cisi awe chen ngeri abu bes ngeri usap ciwen enne aso cis ngeri e barawat tipis pai pere rage non e fanso ka apakapang nge iratur kafe pecekun narap sore Christ e bara rage arbeiberts anaf ngoruk pun era an marabar afakun urusa chura non at apakapang mariti god ikebet sibe feri posibe memer norat sore no pekator no sasot yadek ike kau ko pueri ya benage pui gai wari weituk ike nagan ike abu ka ike ko pue awatai usap togori po nagor ike usap togori ai bu para perwa ike fara rachek ike ute kato fenno kasap useni ike kasap moge no nawati ike wiya e was a sotator meya to seri fenno pai per pun noro fason ka apakapang ka be fia apakapang nge feridara fason Christ awin noren wer ka win neri e obaun mariti god iwe meten megang sipo ferri po sipo tori
riri ngeri Kraist. Faso meirisi. Med en megax sibu feri po sibu togori riri ngeri Kraist. Faso meirisi. Korose sabu ru gisir oru ere. Pogiden o afen etiwa Kraist Sises. Pue evi sawon. O bore sabuero nor eviron nom non I. O bore sabuero nor eviron nom nori. Pogide si aiti war Christ nam marawats. Iwesi bore sabuero be fokkun ebachakura at relationship ngeri Christ fanso meirisin. Areko boron nom non Christ usun chokap kereniti wa Sises non marawum. Epue parida usum ite ren. Kobocek mutarok Sises e boron nom non en fanso meirisin. Nupuer ka eti wa Christ non marawum. Ka repue kopue agang ngeri. Kopue ne asosis ngeri. Iwe ka bore repun I op chara barag. Sises mito gari pusin abarawaki tseriats tipis ike siwuri retipas. Ngerupo si aiti warung kot non marawats. Si aruku po I non Sises. A furry bet touch meiri si feritats. Pogiden aats nuku non Sises. Sia merde norats nuku iteiterats feittoren Christ. O ari betikit seri aats ni puekinga. Sipo fakkur fangeri got urusen netipats. Urusen aats mochen aatsagang. Sipo fakkur fagate urus irisits meretipats. Sipue paragi mettaatun Christ. Epore beri non marawats. Epue aats pachakun aats poratsou paratspung. Aats chon arisikits. Eporon nom non netipats faso meirisin. Epon ngerikits arawe pachakun posipatogeri ene asotis. Natogeri Sises page 69. Natogeri Sises page 69. Fakun Mamarita go trena quotation men non erarpuk. Ngifan era warabon. Ifan era iwa thoughts. Ewa sore e potogori furri. An epupon me merra nora sore. I prusa puragon meru wagisi rugeri urigat ere. O si bocek na negeri Sises ewa chan popuete me chan awe sara aats nekurik. Esap fangate pukitere wi rapiges ngefere sigesin ewe papa minna man. Esap ki tengawan an mero war wi rapiges. Iwe ye a watire per yefisin kod. O pue ki usur watter an riafu pukiter ki o chatti bismio put I. Ye winne o sap epirikunga o fangate. Mamarita god. Si bocek afata besats wa Sises fason meirisit. Pai perarage I ewa char poputeri a chewe kuruk. Pari ewa char pon asa borai a chewe panukuruk. I erisuk me ne poputen. I ewa erisuk me rugaraban. I ewa pon erisuk aro basa buera be omucharai tori. Ewa fanson samparari ke. Tori au ka kakonu na peya story and Sises ari wisefen. Pura age kits meirisi rana wugis nang. Sises era sipue nagari chak faso meirisi. Sipu afata iki kits mereti patswan. Puri char wiser poputeri pari epo wise para sapara. Buena ngeri kits quotation era. No pura cheki ese chiwen nagari Christ pura pusin ara wan aats pachakun. Wesi asa peseri ewe yora per pachakun me feyets me barak. Ira en setan mochen pakich meir Sises apkura achewe aren ngasara. Bebachakun. A asapakit serikot ewa atogori agasakich. Iwe se chiwen warats chiechi fagan me Christ. Mocherin me tu fichiri furufan osukusuken nari barag. Nichipung neti peta tibisirara sike. Pusin tibisich me aats di puakingan. E kebet tas meir sin setara pue. Oruka ekikit seri e wachan agasakit. Mavet. Segoron neuchbukisin. So sapuregon meribu bagisin nibu. So sapuregon meribu bagisin nibu. Met sipotogori furri. Met ebu fishing kits nuposi achocho me afatabesats war Christ. Met ebu fishing kits nuposi achocho me afatabesats war Christ. So sapuregon meribu bagisin nibu e apasa.
Even men a nom ikiran a sa sabaw non ikugun irik me warrior. Abusara ay rikubi men niro nayan note, but let me search it up non note pipe. Would I rikuyi if also there were fought non Christ there. Fought non Christ. So give me just a moment. Son egon meribu. So sabure egon meribu. Kasi what's a pop pusi sugiro pipe. Sugiro pipe pusi pue par eneari fagani. Son sabure egon meribu wagisin nibu. Amen, amen, amen. Nagario. Mariti got. Sedarite. Ekirite agiseri kiche feyo chikerei. Ngese sabtogori but geri arapwe win. Mariti got. Amen. So sapure kon meru wagisin ni wapasa ngagawe iran wine abi paratkara. Yara aran nom noi. Ogang nori. Epwe uari bi chommong. Pun meruki o saptogori ferriots metot. Maavetwa. Fafot nor Kraist fatso medicine. Anabu Kraist non maro faso medicine. Irabete potogori arisuk apkabo me merda nor absouding. Filipai sapurrueri wikisiro meriga ta parapasa. Medicine aki gerie. Ren Christ Sises ewe mi atu fichi. Mariti God. Mi was pung. Me yennet pur yevet en megaxi beferi. Ferry den me meriron me betekuriron at souding. At sibwe. Fatuki Christ. Arabo church narat marag. At sibu fot nori faso medicine. Fot non Jesus Christ. Fot non Jesus Christ. Igerei. Afakut chomong met. Atogori po suka. Norats marawasuri. Pai ben ereri kitsinge fot non Christ. Irabet atogori arapon yeri kits marawasamos. Fot non Christ irabet atogori arapon. Yeri kits project nas me. Christ apa saya meruki setogori meruki setogori lagi hotspots lagi apa pure beri na marawo we wati gar ngoruk kabofiti sebo bari yatek fangan sebe got on ne kiriso chapur ngoruk ren e faso kya farap kabas evor ai wa woche pure befang ngoruk marawen ko se woche mind Sises ko bari sige bo ai tikem e mari ke pure potu fichin ngoruk marawe pure ko church non Arisige pai putori kitati am kyo bocherin e ferufal. O God ko se wose kapon nigar na marawe faso medicine. Neberi kem toro go reberi na marawe mai. Noriten Jesus Christ wa yatik mitugor. Amen. Kiriso chapur nyer ke pui pusore. Kiriso rats faso pache chi fugri gerei. Wa fakureri er purabuite. Puya
ke kerfuga ka basin kot ngeb fakun arisukop ka ba merra naram epirigurigu kot faso medisi. Kore panonop si bapa isu fagan. God bless you.